corruption haibsi amtang khoi manaraga khoi lingjen manaraga muthatminaba haibsi akhoina tawdaba yadraba khoi gi thongdani haina su khoi fogdoki ngarangi aroiba assembly da jamsi corruption haibsi kanana tawbono adagi khoi gi corruption gi matang sina kari kamaina tawbono kanana kanadagi paisa je lothang longsin toroga khoi thabak tawdabano corruption haibsi kari no haibsi oja hanu makta thambiyo ahanbada notice window yengbiri ba manipur ja khoi ka kun usari loina ngasigi hoso biriba oja rakeshwar madi all staff nim ka kun usari oja rakeshwar mase koina sum nainabi ya basi corruption haiba wai si koi kahani auba ko mina uba dagi kahani apungba adugumba kahani manglan haidare mang haidare ko koi haidopodi yadaba phong poti oiba ko phong no poti oiba duwa evidence le henbi yadaba phong poti oraga duwa masagi adum paringana chathaba corruption asi yaudregadi thaba khudi makta su dum yadaba mami ma tawa mami ma dum leiba haidare ko adugumba pot si corruption si koina define tawri ji mafam ani to to yayi oja ke ko ahan bada afong ma corruption haiba ma ani su bada aron ma corruption haiba ma ifong bada mu ohum su bada mu yanaraga taw corruption haiba ma ko kudam moina se for example afong ma corruption jina kaino hairaga di kogi thabuk su tawiba ko thabuk su tawiba duga adum pesa lawba ko lawba duga se adum afong ma corruption ni ko dena man amu ka dawre se aron basina tawbe tawdabi ko oi thokpe loan pin na por haitare ko loan haibadi nasagi tawina ba damu ta approach to haitare ko adum part mai koina aron machine dena man amu nasagi yanamina ba corruption haisna kan haraga nang sai khudam moina se 50-50 ko mai pa su yaba o mai pa su yaba ko mai pa su yaba dugumba ngasagi kahani 50-50 da leiba corruption haitare ko adum piri ba midusu lauri ba midusu adum nakana ni mokta sai 50-50 pora ma haitare ko yana hoi nang yengdi yenga ko soi ba da ba di yengmina raji kaina hairaga daw haitare ko adum yana ram tawna haitare ko adum pot khara je dum khoin define to bi ai ana lurei point di koina sai oda ke ko hajini si corruption nei si kaino kudam moina masi mamang da koi indira gandhi matam da mana hairam ba koina sum control ta jam matam da koi natural phenomenon ma hai ko masi mutupi yaroi da haitare ko mutupi yaroi da ba masi ga hagi adum sagon la pot ma haitare ko to to masi minimize to boding ngam ko han badi ya ngam haitare ba ohen bodo haitare praman corruption ki sang no wakal tar ga di corruption ne wakal tar ga di ta fa thab ko di mak ta sai kar hai ni koi afaba thau to boding ngam roi ba ko afaba mi hut khan ba afaba mi khan ba afaba mai masing tamai ma sa na har me am gi tung kere khan ba whatever afaba hai bo wai ji khan no hona ba corruption ne wakal tar ga di ngam roi ba ko na masi minimize to no hona ba ni thau tai ko minimize to no hona ba ni thau tai minimize to na ba dum to kai do ka ha bo sai area si sa gi duni ke megasender na honorable MLA ke megasender na ngasi ngang house da ekhogi department khara hai tare ko particular department khara maximum department bhai man haji ko department ayam ba dum haire chenja thumja amadi aran ba to buga mari na lainab casing vigilance amadi anti corruption department na ming changdre na se mana maranam siri ko duna ngarangi posok sri da vigilance amadi anti corruption sen to honing ba thabuk tu tawdre na mana maranam sibagi mamang da department khara di sai mari na department khara di khoi sai gi chaung na corruption mami tare ba si chumna 100 corruption to na ta ba koi compact na ko le ga na mana han house phang thabu koi ta jare ba ko to ba department koi khara hai tare ko aduna compact sung khaji kolam ba da compact na ko khala ga na koi adu mai to ran to re ko le ga na ngam koi tai aduna lai film si ojara keshor masi koi hiram khudi mukta masai gi lai ba corruption si totally minimize so ba totally madu chalhan da ba di ai ngam dong man ten kham do ko to bu madu maximum percentage hai ko maximum or minimum da yam da ba koi masai some 99.9% koi handhala kan da only 1% ai sidi corruption ta fa ne koi na ase kana ko mi mana apha mi khana matam da kana ko mi mana thau to matam da thau to gi in return hoina koi na nga am du sabi yu da kana ram tu sabi yu koi da kana su give to jage na koi na lei mutang le ga koi boki ma give to ka su part of ma su ai koi gi heading overtaking over to no pora mane ko aduna adugum ba yamna minimize ba hadi part namal chapu na mani du sai corruption je haji tangai phadana ai koi adum normally tana ba yawi natra tan yawi koi gi government gi le ba any employment na ma haji employer ma tho ko matam da
khoi sipai am ko sipai am lo no na ban pa lak tre ni pan ko to pa khoi khadang grade wang ba tha am khoi lo no na ba dum lakun kun thani fuin khai na tra masi aphong ba adu kana da kai kai pina ban ha ba dum na ma dum khangan biya da poti ko raga iphong phong pot mayam na dum ngang na ba iphong phong pot dum oina le dina odara ke su ko na le film ji khoi vigilance and integration department ga su tangai phadna si moina mathau aidi moina mathau to da bo era moin khali ko department gi le officers no thau to da bo khalam to da bo era moin khanjai maram di officers gi thau to nung le ngane ba ko to da masi politicalize section bi da kan tangai phadna masi khoi na sak mai yeng na ba angam mathau mayam ni ma du khara sak mai yeng ko lu ga na moi da threat to wi ba na ta something kai mo high ba na ta kai mo khashle no na vigilance and integration department ga si mo si free hand ko mo si tangai phadna sagi tonganba freely tabak to ya ba tabak to jana ba du department mo hinga do bune mo jiko sorry aduna nga sagi any department nga mari na ba official sing gi mathakta sina thumja ge ta chingna ba gi gumba case um la heta ga di mado freely tabak to ya na ba gi kana ko mim tra interpret pbi da heta ko any officers any mls to bang minister kana ko mo hedes kana ko mi meta na madu khuthin bidana ko yam na ingna chingna tabak ka ni tabak to hon ba ya na ba labi ma pbi bo era ga di odara ke somsi am ngai ni khali ado ngarang me odam me kasne na hangi posok sidi gai phatane khoi china thum lagi na se ato to khoi na sum jing jema tam da khoi manipur si angak pani ko angak pani na khoi local body panchayat ki leiriba pradhan member adi wari bar local body singi mikhal adi edi singi mikhal bangok to tang su sidi sum kotor fongi paper khar do ko ana sumba si department khara da tagai phatana khoi na sina thumjana tragana sagi nuai ta badu gumba tho kha thu e madugi freely inquiry to go do ba thik ka to ba case pa ka to ba casing special action ko do ma am vigilance am integration department si mana thau to bangam ji kari gino ko moi the power kari hen ba pira ga dem hena khoi corruption han dabi ga hena power person ba hona bi do bune ba kono odara ke ko power ji khari hena moi the integration khoi vigilance am integration sense da integration department si da tangai phadana a hena power kari bisila matung da moi da moi tauning ba thabak khar inquiry oiro ma oiro wari bar moi case da moi tauning ba thabak khar taw bodo legally taw bodo taw ngam na bi da moi da freely thabak khar thadok bi da boni ado ko na jene gidna department gi waga tana tana ko na sunu kan da sunu sunu yeng se ko ai ko gi local body gi election taw da basina magi thadar ka do magi local body da thadar ka do grant me am haitare ko mangje re ga na masidi da koi kotro phone boda koi honorable cm na dum koto boda local body leita bana grant na singba mangje re ha basi achum bani ga na si adum honorable cm na sida hala tor phundu ye haitare ko adubu mikhan pangthor na bhona ga ni na sida man mak tor phonge taw do sai area ju khai jene na mikhan pangthor na bhona ga ni haibagi pakhum pi ngai manung sidi da khoin tajaba matam da member gumba pradhan gumba sidi haju dc da form tharaga ko dc da form ma thara kanda moi temporary moi gi kari committee haga do no moi committee ma khoi dum khoi hana semani khokani ga to mami khoi tare ko adana sai mai lekai da pradhan a member oiramba pradhan oiramba mayam ning je se dc da form je pakta na form thajna re boji ko ada hin kamai khanduri do jum pramani ko khoi nong taja matam da MLA na tagana magi report ka bi ri ba kangbu sinduna piyo priority da khoi no chakane je pom tari